HORTIMAP nebemberwa ekitongole kya Technoserve n'obuhwezi kuruga omuri Embassy of the Kingdom of Netherlands, the Wageningen University and Research hamwe na Bid Capital Partners. Aba Technoserve ni bamwe ahabatiire sente omuriko gwa Harvest Money Expo ogwo mwaka ogu. Medad Mataro n'omwe abahingi ba cabbage abahwerirweho mu nkoreje ya HORTIMAP kandi ogu nashangwa ha kyaro kya Kigonjo omuri Nangara omu gomborora ya Nyamweru omu district ya Rubanda. Ogu nayoreka ngu amazire emyaka 7 arikuhinga za cabbage. Nkazagwa niryo muhingi akuba mnyonka kura abitu tata na mama barya abahingi kandi nanye nayiraho kukunda umurimo guba barakora niko natandikire kuhinga konka basically nyo ndatandika kuhinga naisere nyaka mu nshanvu. Mataro najara nkorabero muri HORTIMAP akegesa ubwo mugasho gwo kuhinga urukureba katare yareka kuhingira enda yonka konka no kurugenyuma narashira kutina kuguhinga abwa market structures kandi batwegesa no kuhinga mu tura spacinga akarungi ko spacinga kushanga watanatanura omusiri gutaryana. Ogu nashoborera ngo bwahati yashohize sente z'urukwingana miliyoni 2.30 musurugwe bitku bya kutambara kurungi naija gwiha miliyoni 5 kandi eyindi abakozi abontira hampaha ntira abakozi barare ngeno nasa mu kutabira mu kushekera no mu kuryara no mu kuconca ntereme mitwaro 8 kuhinga uko no kuhinga kandi ariho nitaka iri mpangisizeho gona tiganje kashuba napangisaho itaka ry'emitwaro 82. Mataro nayoreka ngo naija gumiza mwari kuhinga za cabbage ombwinji nobwe kitongore eki cyakuba cyare kiraho kumuhwera ahubwo kuba hata namanye cyo gukora akarungi kari mu kuhinga mu bwingi sebo na wagira mu challenges konka wakwata hanaha nabwo roshoshange wagira produce konka obugabi gohingire kake ukashuba kandi akaza mu challenges urushanga warugira maho kandi turahinga cabbage glorious star F1 techkwire nkazire zitwire turimo akwa turagihanya emboga zenyuma zikwa turahinga kuwa raika musiri oshanga za rwara ekibabuko za gware okujunda plani ziriho zo kumpereza amasiko kugira ngo shayona baraza kushoba mpe yindi mbibo ngumize mu ndahinga akwa wahingire nyoni cyo muhingi ndenda kuguma ndahinga tinkaruga mu cabbage. Omuriko gwa Harvest Money Expo ngwija kubahebera 23 byo kwezoko kikebera 25 byo kwezoko aharukororo Independence Grounds emshoma 27 niyera ahebwa barisa barahicho omuriko gu amakuraga ngashakwa job namanya.